Velkommen til Sandheden om Sophiendal. Nu skal I se noget grimt og noget ondt på Sophiendal. Og I kan ikke engang lugte, hvad der sker herinde. Tis! En af de gode ting ved Sophiendal er vores bibliotek. Shh! Vi må godt nok hverken komme herind eller sige noget. Shh! Men det er et rigtig godt bibliotek. Tillykke, bibliotekar. Shh! Endnu en af de dårlige ting på skolen er vores gulve. Bare se her. Dette er vores gulv. Her er endnu et eksempel på vores gulv. Så er det fedt. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Og nu, tingene der ikke giver mening. At vi skal holde fødselsdag for vores skoleinspektør. To the street where we